Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban kentiu ka Kamri dokha hakani ke jela Meghalaya. Kenang ba ke jela kan omdan kamsho ban shania haki weipat ke jela kari ban besa ya kinong bam dokha hakani ke jela. Kadai ke thong ke banadu ke sarkar ke berim. Ke bala penmiru ya ke projek ri dokha ke bakarpang ya ke bala ai kerteng ke aquaculture mission. Klaim da thau la kadai ke sinjam jong kanu ke sarkar. Hendrai kani ke sarkar ke bamentaru ke labot dien ya kani ban pur orlong ya kata ke thong ban kentiu ya ke Kamri dokha hakani ke jela Meghalaya. Ban khamsha shushu halor kajing ya lenti jongani ke sarkar ke bamenta halor kajing penkre ban penjanai ke Kamri dokha ke Batisi TV kalayor uban kren kerpang bat usong konor jong ke Meghalaya State Planning Board uba lambor malngyang ubala ongru bana kalyang jo unsalet jurep hiru dalade syaki jakari dokha hadien ba ulayo pediang ke kaipon nakatnat fisheries jong ke jela uba lambor malngyang ulayo thoru bahadu menta kidan hadu arpunyo hajar kinong ridokha kiba mentoy nakni ke projek bat nakini khat khandai hajar kiladap banti yakipong ridokha bat kibadangsa kidan sapra hajar teli yang ini minta aku kenika jela jungi kelabun bahagi ba aku abanyang hijal jong the last review meeting ngala pa ni ki details ako minister don lang ni dan hapo conference room yang fisheries department hang tai tinggal attend tinggal identify na lord yung kini kipa people that ban move forward that ban ai sanction so what is the production now from the increase te katkum ka report yung ba still gidang don ha ka shortage te nga so ba kani ka spot inspection bang dang up sa kandit ki report kin point ng fisheries department yung mga apan baka nang clear baka nabi one go ar bang ko baka sa pending kawiro te bu target ba hu November nyo panit sigto ki major fishing ponds ki bala invest kabla involved ki option na pula tanga ko ba ni katagan kanu ga production ng tungiyo ti ka ba ar kalong ba ngila ngla tho su minister in charge ba kani ka khamlong very ngapsim kalong serious note ko ba tho su ba gadon kindit imat kay iki ba kilo holes ang hintay. Ngayon ko na ino at natin ban verify ani ban don yung kata spot inspection tingin sa laban yung clear picture then report ko submit na go fisheries department kita don bang nga ti nama ba kadon kumahadu arpo nyo hajar beneficiaries tingin mo arpo nyo hajar kung baka pawanta ka nung kat kana hajar kada construct yung fishing pond kamut kadang sahi minta sa kumba praja ti kanika aqua mission kaba kaya lamba jung ka basin ti ngadang up kandit nomor ba kitang buon kiba ngahaban yo sisnyo ya ka report ka long very clear ti kitang work out na po ka fisheries department looking sa summit siya nga diet katukan ni tayo tamang asset ka diet mga net ban verify on the spot yaki activities ki ba ka fisheries department ka penyakit khman